Mbukelo khona ekhaya emagumbini amanomhlaba obingelako Mthandazi Dlamini 53 Mpumalanga. Namhlanje nganza kwethu ngizongena Esizibeni ngize emanzini. Amanzi empophomo kukhona into ayenzako empilweni yomuntu uma ungumuntu wabantu abadala. Bese kuthi isiziba kukhona into esenzako kuwe uma ungumuntu wabantu abadala noma ungumuntu onesithunywa, ungumuntu onedlozi. So mbukelo khona ekhaya kuyingozi kungena emanzini kodwa asiphiwanga ngokufanana. So belingeke idlozi lithi kimi ngizongena emanzini kanti izongithengisa namhlanje. Namhlanje ngizogcina ukuthi ngiphile emhlabeni. Nokuthi nginamandla, nginesiphiwo, nginesithunywa. La ngifihla mdlule khona abantu la Esizibeni noma empophomeni. Njengoba ngizongena emanzini njengamanje kukhona okuzokwenzeka kimi, ngizoba namandla amakhulu. Izinto ebezifuna ukungivimba ukuthi ngaqhubeka phambili nempilo yami zizawudilika zikhushele eceleni. Amanzi kuba ne-connection between wena namanzi. So la babukela bakhona emakhaya ngizongena kuphi Esizibeni ngizokhuleka ngizothandaza sengigezile manje ngento zakhona ukuthi nothi kukhona ingqola benginako kusuke kumina ngingaphazamisi ini umnumzana wamanzi ngingaphazamisi ini izidalwa zamanzi ngize kuzo ngiclean ngikwazi manje ukungena kwamphakathi kukhona ofike kuhlale kimi emzimbeni wami ukuthi ngingamashi aphakemele amandla bemaningi noma kukhona befuna ukungivala ngabe ngisavaleka noma kukhona izinto befuna ukuthi zingijampe ngabe zisangijampa ngoba sengithole amandla langapheli amandla akaNkulunkulu amandla asemanzini. So mbukelo khona ekhaya sineyiphiwo ezingafanani nawe mbukelo khona ekhaya khona nesiphiwo sakho isiphiwo sakho sinendlela nazo lapho khona siphakama khona nakuthiwa wena ikhona indlela owenze ngayo ingawuthi ingoma uhlabela umuntu kamthokozisi sele uyahlabela uyakhuleka uyazila epophomeni ungena emanzini kunendlela mbukelo okhona ekhaya iphambisa ini isithunywa nendlela iphambisa ini abantu abadala. Unkulunkulu amahle egameni likaJesu ngingcwele ngiyakhuleka nkosamakhosi ngiyongena Esizibeni nje manje ngingcwele ngicela wemukela nkosamakhosi ngiyamnikela ngemali nkosamakhosi kuvuleka amandla kuvuleka nkosi inhlanhla nempumelo egameni likaJesu phakade amen. Mbukelo khona ekhaya asengena emanzini njengamanje Dlamini nawe mbukelo khona ekhaya angakusiza angakuphumelisa epititif eMpumalanga mbukelo khona ekhaya ngokuba umsebenzini sami kuyovika umsebenzi leki inhlanhla mhlawumbe esithunywa business lakho mbukelo khona ekhaya ziphela inkinga ikhona ekhaya lakho mbukelo khona ekhaya ngidize ini le mithwalo oyithwele inkosi ngibusise.